Živjo! Danes se bomo pogovarjali o pridevniku in osvojilnem zaimku. Pridevnik. Pridevnikom lahko določimo spol, število in sklon. Pridevnik se v teh kategorijah ujema s samostalnikom, na katerega se nanaša. Pridevnik stoji pred samostalnikom. Spol. Tako kot samostalnik ima tudi pridevnik 3 spole: moški, ženski, srednji. Splošno pravilo je, da ima pridevnik ženskega spola končnico -a, pridevnik srednjega spola pa končnico -o ali -e, če je predzadnja črka -c, č, ž, š ali j. Poglejmo primere. Velik, velika, veliko. Dolg, dolga, dolgo. Nov, nova, novo. Mlad, mlada, mlado. Star, stara, staro. Lep, lepa, lepo. Rdeč, rdeča, rdeče. Svetleč, svetleča, svetleče. The general rule is to add a to form the feminine form of the adjective and o or e to form the neuter form of the adjective. However, there are some exceptions to this rule, as you can see in our examples. Here you have to omit the e in order to form feminine and neuter forms. So, for example, the adjective for short is kratek, and according to the general rule, the form for a feminine adjective would be krateka, and the form for neuter adjective would be krateko. But this is incorrect. We have to omit the e, and then we say kratka and kratko. Majhen, majhna, majhno. Svetu, svetla, svetlo. Temen, temna, temno. Lahek, lahka, lahko. Težek, težka, težko. Reven, revna, revno. Moški spol. Velik avto. Majhen avto. Ženski spol. Velika miza. Majhna miza. Srednji spol. Veliko sonce. Majhno sonce. Moški spol. Nov naslanjač. Star naslanjač. Ženski spol. Nova hiša. Stara hiša. Srednji spol. Novo kolo. Staro kolo. Število in sklon. Tako kot samostalnik ima tudi pridevnik 3 števila: ednino, dvojino, množino ter 6 sklonov. V tem videu se bomo osredotočili na imenovalnik, to je prvi sklon. Število. Moški spol, imenovalnik. Ednina.
velik avto, majhen avto. Dvojina, velika avta, majhna avta. Množina, veliki avti, majhni avti. Ženski spol, imenovalnik, ednina, velika miza, majhna miza. Dvojina, veliki mizi, majhni mizi. Množina, velike mize, majhne mize. Srednji spol, imenovalnik, ednina, veliko sonce, majhno sonce. Dvojina, veliki sonci, majhni sonci. Množina, velika sonca, majhna sonca. Vrste pridevnikov. Poznamo 3 vrste pridevnikov: lastnostni, vrstni in svojilni. Lastnostni in vrstni pridevnik funkcionirata na podoben način. Kako tvoriti svojilni pridevnik, se bomo naučili v ločeni lekciji. Here you can see the chart. So for each type of adjective, we have a different question word, which is further modified by the gender. So for qualitative adjective, we ask kakšen, kakšna, kakšno. For relational adjective, we ask kateri, katera, katero. And for possessive adjective, we ask čigav, čigava, čigavo. The focus of this lesson will largely be on the qualitative adjective, which is used to describe color, shape, size, or our opinion about a particular thing. So let's look at some examples. Vaje. Kakšen je naslanjač? Kakšna je hiša? Kakšno je sonce? Naslanjač je nov. Hiša je stara. Sonce je rumeno. Kakšen je velikan? Kakšna je jagoda? Kakšno je morje? Velikan je velik. Jagoda je sladka. Morje je toplo. Kakšna sta avta? Kakšni sta mizi? Kakšni sta sonci? Avta sta moderna. Mizi sta veliki. Sonci sta rumeni. Kakšni so psi? Kakšne so mačke? Kakšna so dekleta? Psi so mladi. Mačke so stare. Dekleta so navihana. Let's make comparisons. Zajec je hiter, želva je počasna. Zajec je hiter, želva pa počasna. Both of these versions are correct. As you can see here, you can make comparisons either by using the verb to be or the word pa. So in our next example, we can say deklica je mlada, babica pa stara.
Let's look at some of the uses of the word pa. We can use the word pa to express contrast, like in our previous example, zajec je hiter, želva pa počasna. Next, we can use the word pa to express a consequence. For example, zaspal je, pa je zamudil šolo. He overslept, so he was late for school. Or we can use the word pa as a linking word, and in this sense, the word pa means the same as in, which means and. Sadje pa zelenjava. Sadje in zelenjava, which means fruits and vegetables. Stolpnica je visoka, hiša pa nizka. Utež je težka, pero pa lahko. Vrstni pridevnik. Nogometni gol. Kateri gol? Nogometni. Nogometna žoga. Katera žoga? Nogometna. Nogometno igrišče. Katero igrišče? Nogometno. Svojilni zaimek. S svojilnim zaimkom lahko določimo spol, število in sklon. Svojilni zaimek se v teh kategorijah ujema s samostalnikom, na katerega se nanaša. Poleg tega lahko svojilnemu zaimku določimo tudi osebo. Prva, druga ali tretja oseba. Svojilni zaimek stoji pred pridevnikom in pred samostalnikom. Vprašalnica. Po svojilnem zaimku se vprašamo z vprašalnicami. Čigav, čigava, čigavo. Spol. Svojilni zaimek ima 3 spole. Moški, ženski, srednji. Splošno pravilo je, da ima svojilni zaimek ženskega spola končnico a, svojilni zaimek srednjega spola pa končnico o ali e, če je predzadnja črka c, č, ž, š ali j. Število in sklon. Svojilni zaimek ima 3 števila: ednino, dvojino, množino ter 6 sklonov. V tem videu se bomo osredotočili na imenovalnik, to je prvi sklon. Svojilni zaimek. Imenovalnik. Ednina. Prva oseba. Moj, moja, moje. Druga oseba. Tvoj, tvoja, tvoje. Tretja oseba. Oseba on ali ono. Njegov, njegova, njegovo. Oseba ona. Njen, njena, njeno. Dvojina. Prva oseba. Najin, najina, najino. Druga oseba. Vajin, vajina, vajino. Tretja oseba. Njun, njuna, njuno. Množina. Prva oseba. Naš, naša, naše. Druga oseba. Vaš, vaša, vaše. Tretja oseba. Njihov, njihova, njihovo. Okay, so let's practice. First up, we have the person I. Jaz. First, we have to look at the gender of the noun. Avto is a masculine noun.
And then we have to match it with the correct possessive pronoun. Moj avto. Then we simply follow the same logic. Moja torbica. Moje kolo. Poglejmo primere za osebo ti. Tvoj avto. Tvoja torbica. Tvoje kolo. Poglejmo primere za osebo on. Njegov pes. Njegova mačka. Njegovo kolo. Nadalje imamo osebo ona. Njen pes. Njena mačka. Njeno kolo. Poglejmo še naslednje primere. Oseba midva ali midve. Najin pes. Oseba vidva ali vidve. Vajina mačka. Oseba ona dva ali oni dve. Njuno kolo. Oseba mi ali me. Naš pes. Oseba vi ali ve. Vaša mačka. Oseba oni ali one. Njihovo kolo. Svojilni zaimek, pridevnik in samostalnik. Poglejmo vrstni red besed. Na prvem mestu imamo svojilni zaimek, potem sledita pridevnik in samostalnik. Torej, moj nov avto. Moja nova torbica. Moje novo kolo. V vsakdanjem govoru ni pravilno, če rečemo nov moj avto, avto moj nov, avto nov moj. Torej, tukaj je vrstni red besed nepravilen. Ampak takšen vrstni red je lahko okej v pesmih ali za izražanje naklonjenosti. Na primer, rečemo lahko punca moja ali lepa moja ali punca moja lepa ali lepa moja punca ali srce moje in tako dalje. Thank you for watching. If you liked the video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you next time.